Javnost je šokirala obmana porodice Osmakčić u toku njegovog učešća u reality Zadruzi 5. Naime, njegova porodica je lažirala smrt njegovog oca Franje, kako bi Marko napustio reality, što je zgrozilo sve. Viktorija, njegova devojka, u momentu njegovog napuštanja realitija nalazila se u drugom stanju, te je nekoliko dana kasnije odlučila da abortira. Oni su u više navrata uhvaćeni zajedno nakon završetka realitija, a Viki je u toku svog gostovanja u emisiji Narod pita sve vreme branila svog momka i monstruozni čin lažiranja Franjove smrti. Takođe, sve vreme je tvrdila da nisu zajedno i da je on više ne zanima. Novom fotografijom na Instagram profilu usila je društvene mreže. Ovog puta ništa nije krila, te se uslikala u gaćicama i topu pa tagovala svog momka Marka, čime je jasno dala do znanje da su njih dvoje ponovo zajedno.